Awu Geld inkabi yami. Kudala ngidakugcina ndoda. Awu angisakwazi. Wasutsasha nje ngonogwasha kwenze njani? Nami madoda man. Man bulela ubani ndamkele. Awu heshe kwakhona long time no see. Awu heshe insizwa. Amadoda indlondo yezitori zase Eastern Cape. Ucabangani ke manje mhlekazi? Hey, nindikhumbuza kaloku niyambona mosunduna bethusile. Ucula igospel wase Eastern Cape. Yebo siyambona. Yeah, niyakhumbula mosezothatha iaward yakhe apha eJozi niyakhumbula ngifisa ukuyithinta mesiyami. Yes. Ngebhadi kangihlangana ngayo. Ngiyazi ba wayihlala apha ecaleni kwalapha ekhaya. Hawu. Mamelani. Yaphupha la. Wathi ngalamina afika ngani ndiyamxelela ndithi jonga. Ityiwa nzamanje icela apha kuwe. Hawu sizocabanga usawuda sihleka sizwa nawo wacabanga usawuda ukona uBheni zawucela apha kuwe bhuti ndoda I guess besihleka lokho but ke shem ndibe ndimpi advice ndithi jonga ke nduna uyabona nje wesoyifumene nje le award yakho ngale ngoma kaNoah ngokuya iwina ngala ngoma kaNoah ndithi ngiyakucela flight ebheka east London wezocela ibuyele umva abuyele east London yes. Wow. So ndiyamxelela ke ngoku ndithi xa ufikayo wanenhlanhla ke nawe. Yazazi ke mina inyembezi. Sivele siziphumele zovuka. Hayi wena nkabi yami. Uziqinise xa ufika pha. Ayathi okay ntwana yami. Hayi ke nyani kusengala mina zawuhamba ngayo. Nami ndandizawulandela ke shem nge-Eastern Cape nge-following days. Hayi xa ndimbona eTV nezindabeni unduna. Hayi wafela wasitsho isijwile ndithi jabulile phela ujabulile. But ke kuthiwa ezinyembezi zovuyo. Hayi nami ndiqonda ba hayi mayekhe ndehle nami ndibhuke ke mina ke iplane ebheka phi ndiyokwehlikela eMthatha. Mina bese ngicabanga igqibela eMthatha. Bese ngicabanga igqibela. Hayi ndawo lende eMthatha. Ndathi xa ndiyolenda eMthatha. Hayi inqwele. Yabona xa wehlika kwi-airport yaseMthatha. Kwenzakalani eMthatha? Akuba kwi-majorance mntanami sibetha amagubu. Hawu. I-Eastern Cape betha amagubu imajorance hayi ngenhla ke manje. Like kukhala mayeyeye kukhala amakikiki ndithi amadoda. Kutheni ngathi uthatha phike lo shuni ihamba ngawo? Uthatha phike lo shuni ihamba ngawo? Hayi ngenhla manje. Bashaya amadrum like bashaya amadrum ubona kuba yilonto nje. Lihlobe kwenziwa ngalo ke Eastern Cape into ebona siba leyo ke. Kusho ukuthi nawe ke skile. Uyabona xa uhlisani inkulu awufika nje mthatha pha. Izosha isobho bafana. Hawu zikhona imajorance bamla nafisa ukuye Eastern Cape kube kuhle. Yoshayelwa amadrum. Uthi ngoku ngapha usajongele yesuitcase hayi ngeke Eastern Cape kusiyama. Apha ziyathi imajorance. Hayi ngiyivuma. Yathi ixilongo. Sigudla ngomunye ushuni manje. Iziyathi drums ngapha. Nidlukotini lapha Eastern Cape. Hey kumnandi awuhambe wehle kuyohlale ngiyafisa khanye ngehle gazi ke niyohlala khona okanye nikhe niyovakasha ke nibone basiphila kanjani ba noba ngivakashe ngiyaphiliswana ngivakashe nje just ke ngivakashe nje ke ngiyobona khona nje hey bese kukhumbulile nkabi yami